gape mo letsatsing la botlhano jaaka o itse gore fa se mokgwa ke molao re kopana jalo mo konka online e le sebutlana sa metshameko mo Motsweding FM o se amogela la botlhano mongwe le mongwe o ipaakanyetsa bokutlo jwa beke bo tsena mo go bone ba metshameko gompieno re na le moeng mo letsatsing la gompieno mme o itse gore ka gale ke tsamaya le moanedi ke tsamaya le matwetwe mo stationing ke bua jalo ka wa Rabile Gaborone ra jaaka itsege Rabi amogela ba gaetso go gae ke go dumedise OJ o ka feleletsa gore setlhase ya ka no tshepisitse gore go gontsi mo re tlo go batlisetsa gone mme go a bontsha gore seno se bua mafoko ga go OJ ga wela fatshe lesi re le solofeditse gore re tla borena le moeng gompieno gore go ile msimano wa itso o tla re bolela ga ke batle ke mo arabele dipotso tse ke tle go di mo botsa fa ene o tla di araba o na le maina mabedi a Setswana ga dinkane le ke le rata gore le ke le rata thata gore maina mabedi a Setswana a ke simolola ka go dumedisa ba re itse go gae OJ ke a leboga Tarabi ke a leboga for the invite lina la ka ke Gadinkame Malebogo Gadinkame ke lina la ka la ntlha ke nna Gadinkame Malebogo Modise okay go ra le lengwe le file ke papa le lengwe le file ke mama go tsa le lengwe le file ke go tsa ke maina a kopani le dira selo se le nosi ne la Gadinkame ke le kreile from my grandfather okay then la Malebogo le ile la tswa mo batswading all right a re simolole fa motshameko wa kgwele ya professional ke batla go simolola go professional ke batla go simolola kwa tlase gore o isimolotse leng kgwele dinao ra itse mosimana mongwe le mongwe o golang o tshameka kgwele dinao o isimolotse leng wena sentle fa ile gore wa gopola kgwele dinao ke isimolotse ke sa le monnyane I think balabo grade 3 gale gona le team engwe ne bitswa di Bankers ne ke dula unit 14 kana kwa teng so mare ne ba le batona mo go nna mare wa itsa le monnyane ne ke phela ke tsamaya le bone ke ba gela metsi yo bona ke galla go tshameka but a ke kgone go tshameka cause ne ba le batona kana kwe so ke nagana gore ke mo ne ke rata kgwela dinao teng ke simolla ke sala morago ke simolla ke tshameka le mo strateng then be re fuduga re ya lokaleng ka 2008 ke mo ne ke tshamekela ke ona le team ne ke tshamekela ba re ke lokaleng junior home owners ke one ne ke tshameka mme re tshameka league mo nona le league ba ibitsa Malfa re tshameka league so ne re tsenetse re tshameka ke mo ne ke simolla yanong ke tshameka bona all right ntleng ke batlang go ibotsa mongwe le mongwe gona le motho o mo bonang gore gona le talente fa mfano a ka tsamaya kgakala wena ke mang mo gopolang gore sentle gore o bole Malebogo Gadinkame Modise yo le nyene gompieno ke ma motho mo gopolang sentle gore mfana a re tsaboga a re tsaboga ka se sa kgwela dinao nkare ke coach ya ka ya teng ko lokaleng home owners cause ke gopola le a ntse ke tshameka ko ne ke wa itse sometimes gona le dilo tse di tla go ntsha mo tseleng I mean gona le sometimes gore majita go bolelo ra tlogela bolo man re blome mo strateng so I would say ke ne cause we learn tatelane ke rata go dula le majita go like go shopo le bloma the whole day kante lo boele ga so we la ya go batswadi ba ka ba bolela gore mosimane a re no tlogela bolo no ya so batswadi ba maraba re a o kopana le ne ira sengwe le sengwe se o se batlang so we la kopana le nna go di shopong antele ke sa ka majo gore a re boele bolo so I would give it to him cause ke ene ileng a bona gore motho o itse bolo mare o batla go senya ka yone for ka go bloma le borabi talk show ene le ditso tse le di jang go a se tse di siametse motho o tshamekang bolo motho a itse se gagamale ga ise ke itse se gore Gadinkame Malebogo Modise o tshameka kae ga jana wa bona fa pele ga me fa gona le dikabo go supa gore le motshameki o gaisitse mo letsatsing ke go tshameka morago wa setlhopha sa Chippa United ga jana o ka kwa Kebega le go Kebega ne le dula da le go Kebega setlhopha se ke a se gopola ke simolotse fa se le kwa Philippi golo kwa ba tla ba tsama fela yana ba tla setlhopha se sa ga Chippa Mpengezi professionally o ile yang ko khotsa o simolotse pele kwa
jaaka ngwana mongwe le mongwe ABC Motsepe Premiership kgotsa bona o di jumpile yo ta OJ ke simolotse 2011 no gona le coach mo ba re coach Carter re Jabane dula ko Magogo na coach a team engwe ke Carter Real Kings I think we love phone ba tla go isa di playera go Sundowns for the trial so na tsa mafela a tsaya di playera like mo di teaming tsa filang gore go le kaleng go na le playera tse pedi tse ke naganang gore ba ka tsamaya ke tsamaye le bone maybe ba boniwe ba try so we la phone a kopa gore go tsamaya le nna ready trialing ka triala ra boa ba re bitsa gape for the final trials then ba mpitsa gape then the following year ke gone ne ke simolla le bone 2013 ke simoletse kwa under 15 ka ya under 17 under 19 then bele gone ke tshamkelang team MDC le ABC ne ke dlala ka mo le ka until ke fitla mo ke leng today Rabi Malebogo moritsa ka feletsa khotso ka feletsa gore botlho ikanyang konka online ba ka ipotsa so se le seng gore ga le tsamaya le ya go ditikong tseo khotsa di trial sa ka di tsagana ya ka bua gore mokatisi Jabane ke ena le tsotseng magogwe mo go tsamera ra khola dina OJ wa itse o fitile fao a o nona le tshepo a go tika gore ka ile gore go nne le diteko tsa ntlha go nna le tsa bobedi go nna le tsa borre pele ga go goroga kwa setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ko under 15 ga ba khona le gore botse potso e OJ ba khona gore ba re tla go founela o falotse diteko re tla go founela ba ba sa go founela a coach Jabane nna ntse tsweletse go ka le rotloetsa ga sena a le sena go itsisi e gore o sa fela pele ka gore ba tshameki ba ntse ba tla go bola gore sa le ke eme le gompieno go tike tla founela nkare for rona cause ne re triala gone ka nako tse ka bo June so I wouldn't say gore ne re fela pele or something cause ba founile after a month rile ka June then ka July be ba founa gape so ke so se ne re senagana obvious as the player gore ish amme ba tla founa or yang but rile ra ba patient ra tla utla ka bone if ba re bitsa then if ba re bitse then re tla leka go gong gape or re tla leka ka letsatsi le lengwe gape mare ba ile ba founela ene nantsa bua le rona re khotatsa ora le sa ba agents ba tla le foune then ba founa then ra boela gape the final trial so sentle wena ga jana motshameki wa Mamelodi Sundowns o kwa chipa go ya kwa chipa ke choice ya ga khotsa ba go bolella go setlhophe gore re go adima setlhopha se le khotsa wena o bolela management gore no malo se ke nagana gore nka ya go kae khotsa e tsamayang loan loan ba go bolella gore if a o yo mo di planning tsa coach ba go bolella ra mo di planning tsa coach then wena wa sheba gore maybe una di offer ha ona di offer then ke choice ga gore ke offer e feng e leng gore o itumetse ka yone ne o batla go ya kae so rira ya la o ya loan o sheba di offers tsa gago gore ke happy kae because of 1 2 3 then a negotiate then wa tsama so o duela ke mang o duela ke Sundowns kgotsa o duela ke chipa Dilipedi Sundowns ina le clause nyana ya gore ha o tshameki ha o le ko team e leng ko loan ko yone yo ya ga go ntse yang wa tshameka against Sundowns kgotsa go dlala a ke a tshameka o ga o tshameka against Mamelodi Sundowns right ha re tsoma setlhopheng sa Mamelodi Sundowns re boele ko Chipa United how difficult was it o gonne o thata yang gore o ne le breakthrough mo first team kgotsa ne le matsapanyana pele gore ei go na le engwe la ke kgone go kena ke tla create chance ke tla kena so ha o fetsa go tsena o nile jwang yo tsa o tshwanetse a o sokotse go tsena mo first team ya Chipa United I wouldn't really say ke struggle ile yalo but wa itsa o fitla mo teaming mo eleng gore ke fitlile am sure league na le boma 4-5 games e tshamekile so obviously nka se fitlela yalo be ke fitla ke dlala obviously mare ke le ke bua le coach a bua le nna gore ai wena bereka thata fela nako ya go e tlatla o so ke selo se ke le ke sira ka nnetse ke bereka re pusha majita re supporta majita then motoni ke computer lane unfortunately aba create injury that's why ke grilling break in yaka ka dlala ona le dikabo tse tharo fa tse dingwe fa ke sa fosi di tlile beke tse pedi di latelana ke gopola sentle go ne go diragalang kana go yo mo go wena
ke normal game ya gago o tla bona after game gore ba reng kgotsa o ile wa ya extra mile than you always do o dira jaaka o tshameka? I would say for now, before ke create lotse ke ile ke bua le coach coach Kwanele Kopo wila a bua le nna motivator mo le mo a bua le nna so be ke mara ke re for now I would say for now nearly wake up call fela gore sa le bala gore mo lonu mo ilong gore tsontso bereke ka thata o make sure wa tshameka and you give your all. So mantswa a ile sa a ntshwara sentle you know gore mare wa itse o dutse le wana o nagana le nore wa itse coach mo o na le point o bua nnete. Then that's when the following day that's when I got my first man of the match ke dlala professional football. So I would say for nna gore ke hard work hard work for me, discipline for me gore you know you tell yourself gore I want to do this because ke le ke ipolela le nna gore phela a se le gailaka le banka di mile mo I want to go back home and go play and ke win dilo tse di so ke le ka motivate yalo and I started getting the man of the match and ke perform ke ba consistent ka performance yaka so yeah. Malebogo o mongwe ba tshameki ba ileng gore ba kgonne go ka tshameka mo Motsepe Foundation Championship a ba tshameka le ku DStv Premiership a ke gopola sentle o gatile go ditlhopheng tswa le bo JDR Stars o gula feta kwa Cape Town All Stars mono mahike batho ba go itsing ba go teletse ka motshameki o belegelang ko nageng ya Wales Gareth Bale o je a tlhalosa le ba katisa wa ntse ba bua ke gopola re Tinkla bua ka wena ka gore o motshameka morago o na le lotoleleng gore la logile great left foot NS Middle player ne gana go fa tsone go stopeng sa Maritzburg United na re o tlisa different element e bile ene rata go tshamekisa on the right wing go fa re tlhakoreng la moja yaanong pharologanyo ya Motsepe Foundation Championship le DStv Premiership ka gore rena re gola re bolelwa gore go Motsepe a go nna ka go ka tshwara kgwele go mongwe le mongwe tsamaya le motho wa gang kwa DStv Premiership o khona go nna le tsona go ka retologa go makiwa space ke buela ka go bua ka o jitla tlhaloso go makiwa space ko wena motho ka re tlhalosang go sentle ka gore wena wa itse o bile o fetile fao pharologanyo ya Motsepe Foundation Championship le DStv Premiership? For nna nkare ABC Motsepe ya ka o buile gore tlholo utla batho ba re a gona space o makiwa tight ya le nna nka agree ya lo mo ileng gore the difference between the league tseo tse pedi is that for me DStv re dila ka di tactics we analyze bokwa ba gago le gore o khona go ira so go ABC ra dlala ela ba bolelwa re dlala le batho ba yana le yana go ya le ka gore coach ene wa approach yang so for now say gore go ya ka gore wa approach yang game yes ABC le NFD it's very go thata cause wa maki wela o tsere bolo motiki o mo but DStv I would say for now na le spaces sentse whereby I get re ya ka gore coach ba tla re yang go gaming di tactics tsa gage so sometimes di team di ka se go goena la re okay ra build up from go morago ona le team tse ileng gore di ka se tle go nyena go godimo direra ba pressa batho ba dula ba lemela letla but go ABC we were all out wa press wela o tshwara bolo tsontso na gane ka speed so ke one difference between the two for me ke batla go tla jana mo ntleng ya a life botshelo jwa professional player ke batla go itse botshelo jwa professional player gore mo letsatsing ga o tsoga go diragalang ka wena a letsatsi le tsweletse rena re le bona fela go ground re na le go utlwa gote mona player e rileng o tlile training a se monate ankga something player a ye ke batla go itse gore di player tse di dirang jalo ba fitla yang ko kgotsa wena mpolele gore life of a professional e ntse jang o tsoga o dirang mo 5 days eng a re ga ona motshameko ka Afrika ka la boraro nkare bra OJ bophelo bo re bophelang bo difficult I would say especially how dlala professionally and o tshamekela di team tse di tona mo ileng gore wa itsewe because sengwe le sengwe se o se dirang batho ba go bona ene batho ba go shoota batho ba bua ka tsone
as you say gore go na le di batho ba ileng gore ba khona go boniwa, but now I would say at the end of the day le rona re batho wa bona re dira diphoso sometimes, because le yone bolo ona le go tla, let's say ha o tsile training ona le go tswa ile gore o frustrated ke di tsa gago. So I would say for nna ke di frustrations tsa mmereko sometimes o kry le gore a o tshameke a o tshameke and how patient so a gona sepe se o ka sirang. So for nna a life of a footballer is very simple, because ra tsoga phakela re a tirong a re boa tirong ra boa if o batla go ira di extras tsa gago ira di extras tsa gago. But for most of us ha re tswa training a gona di tse ileng gore ra dira o tswa training o tla gae wa dula fela wa robala o lapile, because sometimes re boa re lapile o lapile wa boa o sheba TV a robala. So for nna ke routine ya every day ke routine ya every day, unless sometimes on all the plans tse ding tse leng gore tshwantse o dire mabakanyana a go a tshwantseng wa ire. But for nna most of the times ke a tsoga ke a training ke a boa ke dula mo ntlong dlala PlayStation the whole day ya ke lapile ke a robala. Yeah ke manthumi ya go chipa ke in football cycle. Who are you close to? How fit thata le mang mo football? Go chipa it was easy for me, because di players tse ngata tse di go chipa ke players tse ne ke tshamka le tsone go All Stars last season. Go JDR go All Stars go Cape Town All Stars. Yeah. Okay ne re na le bone kwa, so ne ke le close thata le Thabang Molao ne le center back ke ne ke dula le ne ke le close le ne teng go Chipa United. But though go na le ba bang ba ileng gore ne ke le close le bone, but just that o ne ke dula le ne, so ke ne ke le close le ne thata. So ba ba ntse ke ba itse because mo bolong ra itsane vele, so nearly easy for nna. Okay ke gopola a o tsena Malebogo gore ga go setlhopheng sa Chipa United go na le setshwantsho o na le Goodman Mosele. Batho ba le bantsi ba itse gore ke emela Africa Borwa mo di junior national teams. Ke bone go na le setshwantsho se leng gore no se beile o na le bo Njabulo Blom. Ha o no goroga o bona promotion ga o santse le go development ke ba tshameki ba feng ba ka ba gopolang ba ileng gore o na le bone mo nakong ya development, mme ya le bone ga no bona professional contract le bone ba kgona go ka feletsa ba e bona le fa go nna sa diritiro go setlhopheng se le sengwe, mme le bone ba kgona go ka tena pro, mme ka nako o na le bone kwa developmenteng ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ba bantsi rabe ba bantsi mare Thabo Moloisane o dlala ko Stellenbosch ke center back ko Stellenbosch le ene ke spendile bo ma 10 years le ene kwa academy. Promise Mokuma, he was the first one to be promoted mo groupung ya rona ene re dlala lone ko MDC kwa. So ke bone ba nka ba mentionang cause ba bantsi ba ileng gore re ile ra tswa ra tshameka from group A1 le bone ba bang ba tshameka NFD ba bang ba tshameka DStv, so ba bangata mongwe le mongwe na le toro ya gagwe ya gore pele ga ke tlogela kgwele dinao a ke nagane gore o batla go bona fela o boetse go your parent team Sundowns, mara na le ditoro tse dingwe o lorang besides go boela ko Mamelodi Sundowns. Sundowns ke team ya gago, it's fine, but wena o lorang besides that? I would say go tshameka overseas, to go play in Europe. Which country specifically? England. Okay. Yeah. But nthe one ke lorang ene ke batla iragale ke gore ke batla go ba le the appearances for Mamelodi Sundowns. Reason being es ke buile gore ke tsile mo mafikeng ka 2011 until today ke bone ba ntse ke phela ke na le bone ba nkgodisa ba ntshamkisa bolo ba nruta bolo. So my wish is that one day ke be le appearance like ba one for Mamelodi Sundowns senior team. I would be happy, but nna nka rata go tshameka overseas. Next season okay ke boela Mamelodi Sundowns. O boela Sundowns a re boela na o tswa mo mafikeng mo lokaleng Clearcop ke boela Clearcop go yang go Clearcop ora
Nklotlele fela parking lot bomme ba apea ba tlhatswa batho ba tlhatswang go yang go tlorko ba ka re go ntse le bogala gore mare go ntse ya man eish go monate golot man go Yeah. monate ke plekele e tona ya yeah ke plekele e tona e leng gore na le babereki ba bantsi ke team e leng gore e professional go monate ha o tswa phakela o tsoga gae o tlhapa menwela wa tlhapa wa go ja sengwe le sengwe se go wa jima o fetsa go jima wa ja gape o boela gae so go le ja tenda go tlorko pora breakfast lunch wa ja yeah a batla take away a o palla ke go apa ba go fa take away so go monate yeah no I can imagine gore ke na le go itse ya motlhogong ya me go monate selo sa go Mamelodi Sundowns ke batla go mmotsa Sengwile OJ pele ga o tswa mo kganyeng ya Mamelodi Sundowns ga ne Hamilton Pitso mosimane a gore a re wa go promote ka re ke go plola makwalo dikganyeng no go tlhagelela thata gore o ka ile gore o siame ya ka ntse o ka o butswitse ka role Mamelodi Sundowns ba itshamekile mo tshilong bo gago ke batla o mphe that first day ha o tsena go tlorko pa o jentsa go botsa ka gore ga ke gane go development o na le jersey ya gago na le shorts ya gago bo fanyo mme yana o tsena kwa o fitlela ke tsa gore gorogile santse ba tshameka tshwana le go Themba Zwane santse a tuka malaka di ngwa ga santse di le ko tlase o fitlhetse ga ke tsira bongane zunguna se tsamaile na se tsamaile ga o goroga o ne wa beke ya gago e ke ya gago ke beke ya gago go iragala mo tlhaloganya ga ka gore anong a o tshole go first team wa go trainer le first team nkare nako e iragetse during COVID so COVID ba ile ba mfounela cause ne ke le mo gae ke founela ke ene mo Katisi ampolela re tshwantse ke Tloroko then ka ya le family ya ka ra ya Tloroko ra sena okay then ke a boela gae gape ha re boela gape after a week ba mfounetse ne ba le ko Rustenburg ba le mo camping cause ne ba preparela for bubble ba feleletsa league ka bubble be ba founa go te tshwantse ke report go camping ko Rustenburg so for nna nkare it was unreal babo o kopana le batho ba ileng gore o phela la ntse re ba bona go Tlorokopo but how till it close le bona because ha ona le bone most of the time so ba bone lo mona ba trainer maybe go field ba bona right batho ba kiba but le sometimes ba le bitsa le tlo go jima le bona so I would say for nna ne ke feel nkare ha iragale so mari siragala bo I was also proud of myself le nna gore yo o pushitse re o fitlheng o tshamekele le di player tse ileng gore di tona mo nageng coach ileng gore e tona mo nageng so for now I would say gore ha re simolla ne go le difficult nyana cause ne tsana le ntwele o tsaba le go tsenya lo to ha o tsantse o tsenya le lo to tsaba yes yeah so for now bikinyana no se tso tshaba gore lo tshaba le go ntsha bokgoni ba ga gore ke khona go ira yana bona we phitlhile but majita le bone ke batho ba ileng gore ke magorot mana sharp ba ileng gore le bone ba go advise gore congrats man re go itumeletse tlo spane ke gone se sumolla se re sepe push bontsha coach re khona go ira abo so ana go entse ya ke mo ileng gore wa tlaela lo ena yana okay le sometimes a go kwatile khona go lwa le Grotman la o marabisa maru after mo wa sorry tlhompho mabuma bunda ne ba le teng kana le bone bo nyango ne ba le phone ba le teng la ngamane bile ke ne ke le close le ne cause ke motho eleng gore ne ke mo sala morago thata bile I like to talk to so ke bua le ene ang advice so wa le the late kana ke ma wa ku polokwane back no right back Madisha na le teng le ene kana ke ma anele ngona yeah the late anele ngona le ene the late Madisha ne ba le teng ka go ene re tlo wina ne ke na go ne ba wina treble mara na ke fitlhile ba wina Nedbank le apps okay right motsetso ke a re fitla jana go bokhutleng jwa puisano ya rona me ke tla rata go motsa dipotso di le malwanyana fela tsa bofelo ga dinkame potso di le tse di bonolonyana fela tsa bofelo ba ntse Mamelodi Sundowns ke a solofela go ga lona fa o tsena go na le setshwantsho sa kgwela dinao mo tlung kgotsa sa le timer
a go dilo rata Mamelodi Sundowns khotsa o ile ka tiro a gona le setlhopha sengwe se o no se rata before Mamelodi Sundowns mongwe le mongwe na le setlhopha sengwe ga re ga jana wa se rata mme fela fa o bula matlho no bona sone ke mang ko gaene re gotse re le mixed yeah na le group ma Pirates go na le group ma Chiefs wena kae ne ke le ma Chiefs ne ke tsama le ma Chiefs so mari change ile alone I no ya ne change so mara bale baja 5 no le kaitse o dutse go ntlong o lebeletse o le go flateng o le go ntlong o le go qebega da o e bona 5-1 o re batsadi ba kae bone ba Chiefs ke Chiefs le Pirates or ba se ba kgaogane le bone ka Chiefs le Pirates ba dumela ka seswa ka team e one ba support the team e one or ba Chiefs la o lady le Sundowns oh okay o lady ke ne wa le Sundowns a o bolella rena ke le time a ke tsuna le go change yeah ke le Pirates ka mo so go ke yanteng o ntshala morago I would say go ke yanteng ba ntshala morago but do bana le di team tsa bone tse ba itsong gore e ke team ya ga re ba ntshala morago so for the win I would say ne ke itumeletse win wa itse a o tshamkela team and le shapa big team or le tshamka against the big team it's a motivation self tshamka le team e babo but ne ke itumeletse re win but team ya ga o je ke batla go motse sengfa gore go na le sengwe sa se buileng a re ha gore go ba bole na tshaba ga o montsha go tshaba go tsenya loto go ira na go batle ba kgauthane mo le baleng bikipo tsa gore a batho ba morago ga motshameko tle le na go motlele feletse mo le khorometsana le kipo tsa gore a morago ga motshameko la bua o ya ke re o je go pa maitshwaro le maikutlo fela motshameko kgotsa na go e tshotse ka maikutlo gore itse ke se ne ke se bua ke boele ko morago ke ne ke batla 3 points ka le nna ke tle go direla balapala nankare ke di emotions tsa game as ke itse go Grootman ra mara after maybe ke practice or ke match wa apologize go mjiteng a ile gore le wena wa feel or mare selo se ke se rileng a se sone but re mo spanning anyways but tshwantse ke go gene ra apologize so ke di emotions tsa ela tse di iragalang mo gaming sometimes o engage na ke ba tlo engage mara le nna ke a bona gore yanong ke lwa ka sengwe le sengwe yanong ga ke se tlhole ke tshamka fa ke lwa le wena ka sengwe le sengwe understand le wena gore okay we both wanted to win mara go winna wena at the end of the day wabo so rabu after game ra feta skis man ne le ke phosonyane la ke ne ke sana gana sharp but askisi go tshameka yana but majita ba understand it's football anyways wow it's football mo ileng gore tshwantse re tshameke yana sometimes because lena o ba frustrated re ka jiwe no go setse 10 minutes so sometimes as in tweleng gore ka be o batla go ira ke selo se ileng gore se iregela mo nakonyana inyane wabo o gila ithola red card mo karinya serious red card go le defender and especially gore ke bua yana ke ne ke tshamekile batho ba bantsi ba le di right back left back a ga se 6 months a kry no ba bangwe ba dirwa ke gore o fitlhelo go pa le Helman Kelela ba rari a ba itlhabela go pele a ba rari a ba simula go tsenya matateng o bona frustrated a bona player ke le go frustrated o makanile ne marutla gore ai a go fa ke thaogetse I would say for now, I guess na red card as a defender. I would say as the defenders, Haratwan. Yeah. And for now, sometimes Linna lo beat already lo man. So be aggressive. Yeah. When no bonsorent that day. It's a free way. But for now, it's difficult because it's actually attacker. Mo ilong gore ke tsotsa from kopedi ke iswa mora. Okay. So Nikili winger striker. I cannot so say as a defender. When I'm telling you, you were born a defender. Yeah. We're not going to born a hand. So now I would say it's what I get a copy. So so kilo zelo gore ne ke tshwantse ke tle ke ithuta gore shapa statue like it's o shapa statue. Yeah. Wow. Ora ba tla go tshwara mo space o tsene mo space. Mariano ke mang yo go fa mathata. For now for season e. Yeah. Nkare ke Elias Mokwana. Was cool. Yes.
o pisa tlo gore man yo ene o itse re kana go I'm sure ne le gaming ya ka ya bo bedi mo league mo ileng gore phela le bolo that's why go na le bo pre-season go na le different games mo ileng gore tsontse o tshameke o credit minutes gore ke khona go lasta 90 minutes so kana go ne ke sena di match tse dintsi yalo so hey ka ile mathata yeah ke tsile ka stretcher mo game yeah no motho e tsore gore ga kwana kumo re fa re na le nako re tla bua motshegalo otlhe me re gore ga jalo kwa bokhutlong jwa thulaganyo ya rona na le gone fa moeng wa rona ga re swabisa me pre-season ya simula in 2 weeks 3 weeks le ya kana le ka tswala la Dubai le ya ka le Sundowns le teng la Mpumalanga o le ta Rustenburg in a month time I see babui so yeah I ke sure yet gore le ya kae gore go ira galang cause no yana go tswetswe so I don't know information but hana go ntse sotela maybe in about June ka le gone go sendelwang di program or go ira galang re bula leng re irang go iwa kae ya nong ya ka utlile mo gaena go na le se ba le bolletseng sone kgotsa ya ka ntse bo tla kra program gore nna ntse o simola ka o jia bua gore kana le rata go tsamaya mamedisana ke bone mmalobeng go bua gore a letla di biokinetics di kopana le nyena ba go tlhola gore mme o ntse o sa o ga ba go bala tlhabana go 9 tlhabana go 9 ntsa ja thata o lala o bina mo ya nong program ka se khotsa ba gore tse bare for nako e ikhutse and then mona go nyerleng re tla go fa program gore simolla ka eng ditnyana and then how report ba se go tlhora kopano ke full blown pre-season ba re sendela di program but obviously re di professional tshwantse le wena o inaganela gore go dula mo gaela o dula o ja o ira ga go healthy for we cause it lore a go simolla go buliwa ra go testiwa ka dinama na ma go ikima so as a professional footballer you have to know le ya iragala la o dutsela Richman like sa jenyana round tse pedi or maybe majita ba teng ba prepare for something ke compensation nyana la le ke gym le bone so that's why le sometimes re na le di membership go di gym or sometimes fela ke re go shapa 1 hour nyana go gym ke soetenyana wa bona gore ke sa dula fela cause go difficult ra ke dutse fela ha ke boa yo mathata Rabi ke go boy gareleng gonne re tsamaya Tauje kasi maleboko ga dinka be modise re lebogile ka Tauje tsa tlhalosa re go letsa masego le matlhogonolo re itumeletse sotle tse leng gore di fitlheletse mo setlheng se ke letse gore le mo setlheng se se tlang o tswelle go ka dira ka natla le gore Hugo Brusa go akanya o sa tshwenyega ke mo lapeng fa di ka tle go tsotsa gago la re batla go rotloetsa o tla go leletsa re tla mo lapeng re tla go buisana le wena mme re leboga le botlhe ba tswellang ga sela morago konka online le botlhe ba tswellang gore manokeng o sa tla mo go dimga se sengwe a tsotlhitsa mele sentle mo biking e tlang gate re na le o mo ba batla go re tla nna sephiri ana re go pare gape mo biking e tlang ka la botlhano shapo bana puta se le nsabe bye bye